Nah, nek kene nyen malu adi dewa sang barata. Dadi adene jani make pamuput nyen kadi buka raos beline kade ngragani dewa. Yen sotaning inik gegelarane sudar maning dewa sido antuk ngemargayang sang menados Prabu. Sido bener sapi dewa ngemargayang makejang. Yen teko anake buka beli menarke yen sajo akitu buat pengelaksana pepinah raos bebaos si dewa sinah luihin keparanyane nunggil sajo akti ring adnyanan ni dewune pedingahan nyen buat raos beline tuah asebit amatre kading ragani dewa yen padene mani puanani dewa rikalane ngarepin ani madan metandang jurit mayude saja anake buka ragani dewa rawasih buka ragani dewa dina kalane ngewetwang baos dina kalanya ni dewa mabaos ketekaning mesah dewone sehananin penyawis ane getah bebaos ane bangrasit te subangon idewa penyawit bebaose peperangane ring Brahman sake wale adi sang barata dewa di kalaning dewa mentandang jurit meperang kalaning te bisa masih dadi dewa ben milah munyi majeng ring linggih kido sang rumaga Brahmana sang sane kasinanggah utama jani ada masih buat bebaosi ane patut asa punika adi nganap kasor nerada
itu anake buku dewa subuh pedas tahu. Yen subuhnya niraga satu mahatur linggih kido sang rumago barahmana mapinah malu sekonden niraga lakar ngawatuang munyi pinah ane patut itu subangon dasar iraga lakar ngawaswang munyi lantas sido ketutin ben penglaksana ane melah pang sido idewo ngandapang rago serado bakti neragone ngetang angon irago pangliwit matur ngido sang Brahmana adi waspada ia banyak iku nah dari rumah semelet nyenanak buku beli buin ngawalinin mapis let nyen saja kapining ragani dewa pang status sedia siksa adane buku dewa ketekaning para panjak idewune mekejang nyang aksani kawon beci kalaning anake buku dewa gumanting emban yeuy para panjake mekejang tan bina waluya kadi dewa masuluh ring sotaning tengah king june sido dewa ban nurik sain nicen je saja bener nisen je saja jelid apang sido uning dewa ketekaning yeuy panjake totonan syarat pesan yang pangideh beline arepe kadeng ragani dewa tan binone dewa satwinaluyo kadi anake mabalih bulan de jebes ngampah-ngampahan dewa ketekaning bayun yoi panjake totonan yen sing ado panjak sinah keadaheun anake buku dewa panjak ni apa kaning medasar antuk serado bakti yoi panya ketekaning ragani dewa napi luir suwedar maning sang menados nateng ratu mula patut mepaswicio mula patut ngicenin sahananin arto berana yang teko paling ceniki raosa ketekaning yoi para panjak itu adi sani acora muang dekedan kiwale yen pet padine wenten nyen sinalih tunggil ketekaning yoi panjang ngelah ya saja salah
ngelah ieu pelih padut mulu anake bukoy dewaning ngicenin pidando ane ngicenin ane madan hukuman kewalau pangsida ya madan patuh dandone ane kewetuang ketekaning salah yeuy panjang totonan adi Joy indiki dadi tuah saja amun teu nyenadi sang barateuy dewa unduk kadi sudar maning sang mengamong nateng ratu kepatutan sang menados 1000 patri de sandang tut de mulu sandang dewa ngon sepat siku-siku seluwiring nyen buka raos beline kadeng adi